Хай, инаку соат 8. 8 чанд шид, короче, 8 чанди бега. Инҷа я заказ дорам. Холодильник. Кубиём ку. Дари машина махкам накардам шида. 133. Дар ба фикрам. Пишакои хонаи зана кабине. Чанда? 1, 2, 3, 5 та пишак дорам. Машалле, там қабумара хушро нигоҳ дорам ки. Hi, how you doing? One second. Yep. Your name? Farzana. Ada. Nice to meet you. Nice so much. Okay. Так, инҷода намедонам дидистан ё не. Барф ҷам шидаге. Тут либо фен кор намекна, либо дрейн линиер забити шидаге. Ханат намекна ин тараф. Экоз бо агарам бокшон бинам. Ҳалқа бад мебинам, ам хали френч дора, вообще ужас. Дальше чизоша бровардам. Мезини шурупошам мегирам мекушам. Парогенератор мавардам дар кора. Агарам барам вай биёрам. Фонарика гирём кунем. Так, не ҷоша кушудам. Ҳолак май рабочие обратно собирать мекунам. Худо медона. Анчки гарни қинде. Питаниеро проверка кардистам. Лекин хали бозӣ мекуна. То мебия, то намебия. Хали вообще неста, да, короче. И барои ҳамин феншам кор намекуна. Боз як чӣ мекунам, собиратш мекунам. Клиента гап мезанам. Evaporator фен мегӯшад и контролный борт мегӯшад. Чӣ медам. Бая азоб ма ҳамин даро узинавҳо ҷамъ кардистам. Собиратш кунам ӯзи. Ҷои контрольный бортшам тоже проверка кардам. Здесь всё хорошо работает. Единственный як чиша нафаҳмидастам. Ай борт таня ҳастай. Некем давай короткое замыкание. То мебия, то мемра. Ма ҳамеша ҳайронам ҳози агар ки ман фен заказ кунам, бо ҳам хали бошава кор накуна. Безеб. То есть зимои дрынаш полностью холодильник. Ама намедонам ра алиш мекуна. Хайчи аз кози ягон чи бугум клиента куч мега. 2 соат ба потратиса кардам ки диагностика работ кунам. Френч дор холодильника гарани қиндан. Соат 10 шид. Хона дорам. 10 шав. Я моҳам бромадай. Чӣ мекунам? Такси мезанам иқа. Ягон соат ба ягон сум дига кор кунам.